Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. Thank you to my lua su pitu minuto wa te aile tu las fu man lua tau tua pa wa le radio Samoa su lima iwa toru a mo to pa ponga mano tato to no to ya winatu tanto tala pian pa ponga e le so a winatu muri ba tale tu la fitu ile a fia tatono lo mnia lava mano tato to no nei mai po le AOAULI le aspirare su riva te sema lo o lima tano pa lama sta venga tana tau mor silfia mano tato to no
Mera pa mawino lo tu mau le lua su tolu ma panpana lo yai au kilani le so sabili yangi mai sau te sifo au o foi nisi bahenga au kilani sulimo le manu le piafi ya au kilani le bainga mo atai au le astonai pa uti munga au o foi lua su jasi le mera pa mawina le astonai morona manu i le po sulima lona maulalo winga pa nana tau e ali le mai i le asa ya le bao ia tatu po inga pa uti munga au o la sa lua su jasi po le mera pa mawina le asa lua su tasi lona manu le piapi lua espulman lima o winga pa nana tau e ali mai le asonga pua lua su tolu le mera pa mawina le asonga pua malona manu le piapi ese pulu male lima. So inga nga te pale mo la tau ta pena iai pale tonu tau le so. Mane tau la ta yao la so na ya sa so pue o le so lua o ne se tia malu o le tai ta yao. Ya le lama pui pui lo tong tia ta pena me we si le pia a pa yo le pa ola manaya a per te poni fi avea ia o le na abe. An pepe tupu mai na ta pena iai. Pau tuanga le water safety ni sila maritime ni sila tanga le venga ale ACC. Batul tai sua au kilani lua minute le balu tai le lanso le tai au kilani to sua leo le tai e le spulu tasi minute te ai le balu poana nei tai sua neanga su 5 minute te su tasi tai on le lanso le tai e on neanga to sua leo le tai le afro su tasi poana nei o le tai sua i manu kau het Lua su lua minute su tasi tai on le lanso le tai manukau. To sua leo le tai le 5 minute su tasi po ana nei male tai sua i Morawai. Ia le va veat na sua le tai le apa o le sepulu tai on le la. To sua leo le tai su 5 minute su tasi i le po ana nei. Patalo pa tio tato tono i Samoa na o te su lua i le apa su lua laua. Anga te Samoa patalo patu nei vaenga poi o le AOAULI si o tātou tunu e pele o tō pingano mo tātou loto a lewa vato lo pa uti munga au awa pasolo atoa o le sabini lo angi maa lu atu ngai atu i le AOAULI Samoa ia a me sepore pa uti munga au awa poi manatua i lau te talo si o tātou tunu lua suriva le bela pa mawina mai Samoa ia malona manu le piapi e lua se fulu mane lua. Samainga apno pa antolo pa uti munga lo awa po i o mai au pani. Samainga wale nai wai kanto roto rua matau po tanaki mano tu i oe ole na lae pa uti munga ilo mapo lo awa pa solo atoa. O samainga wale nai pe plenty kin country kiss pon mag spela la mua wan tone. Ia o lo manaya pa uti munga o lambar swa bai lungar punga ele wai rapam pam san nov neighbor amazing. Tau langa manisi bainga no tutua si pa ia lava South Island Christchurch mona no tutua oi ma ngai ala manu ala pa uki munga ke mingi sa venga na tala tau ia ai me support tala tai bang si tato no Samoa manisi bainga no tutua oi ina o tu lai mo tato tai mi lua suriva minute ona tale o le tu lai tas. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing his healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Ole la vai le whanau no whawhale le taimi o tuang. Mana mia se no fuanga i whaafia ili ainga atu. Ta pena re ainga atu, mo se ta whaonga matau tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. Ola o tele ta alunga ese mo le whanau. Tanga i maleofo i le Dinosaur Gully. Titia i le Express Train. Mamatamata i le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ngalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga atoa. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi i le crystalmountain.co.nz.
O e mo mia se fai mo limo ngā luenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i Samoa ma ni usila nei. Wala au lole ma tāwanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai maise le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili i le info@matawanuelectrical.co.nz mo si Fam Talanga. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Oh
tanga sala wamana tumaya Yesu lo ufaola Krismasi wa ulava le abonga Yesu lo umasai te wa afetai wa ulava le bongai ole Krismasi Masoi for mai ai lo umasai Soy tu amai se ala sili ona mawalalo awa una tanga salai na ia ngalo Belanie liuli walo maya salia la unei bi inga o te si itia inga o te ipo atu mapamanu ile tupu o tupu Oia ole filemu, oia ole loko Loa lopa tunoa, oli utino tangata Awa uneile tangata, nano posala Lene ua o mawai, leola maleksa olotonga Papeta Yesu wa elabea ile papanonga Sipong Maria ole Patoya Christina Spaya o ole Pongaya Christmasi Sulima minute ona sada le tula tasi e wina tato tala I vai fanua ne po vai ngala oli ole spoile suliva te sema lo olo lima le ngang pa lona to pa pe lo ya twai pa e mo longo tato tuno mo to malawa tu asinsina le ato tato tuno le pengal benga tofia le tua la mana pana witi tano lava pe info ia tuno e mamao pe lava maputa mai ta pai pio ke lope Samoa lo la tu Pacifica ia to e patano pa tu tu ale radio Samoa so lima iwa tolu amo proclame AOAULI ma pomoa ia le usu tu langa po le ona patau va se uso bana telenga pa sana pai ono nisi po puanga lo pe ngai e foi ia le Talenga ia se umanu Francis Ioane, to me polan tautua le vas fo, ia te tono lo nia lava mano tato tunu, ia ele po silfia,
e o e tāpenanga lava e masani ai, ia nā le tu o lalo lava le tau tua le Radio Samoa, ia pai mara pao tauta lei, ia o le mātahala e tau wai, ia mai se lava o le māpau pau tonu e māpau pau wai, a o le rasinga o por kalame po ilele, i ese me misi ia e popo ngatia e po i e whaano noa e po i, ia a pia o pāku, la arske pukasi lua tolu wha lima ono, fitu wanu iwa spuru, onge misi, awange misi kaudspul esel mangai esel mai ke ngongo polo malos ngongo lo malos si be ai step by step ai la lo kasi o le kolu po la sa o pa o le mto e pa no noa wa lo ngonga lo vai mal le va o fe sa pa ina no le vinga tana na pa le kongu lo pa ke ki o me ngai ko kupu e mo le songa la i dunga o songa ba be ka mu urking e ai le kai a o lo kuri mare kingi la seki mai ar ka mo ya e le mo vai e ke mo mai a mo pe va kulo ya lo fa le ri ya peron file mo ta malawa ta to ta zo ya me se lava ya le au fenga pa ia le tua o lo va pe na pa no manu ya wa sa mo ta ya mo nui fo la to ta penanga io to pa ia mo to manu le pa ia le tua ia me se sa ni nga lo tu sai ia mal pa mo anga ia to i fo ke smasi ma to sang fo ia file mo manga leo le ri man vi ai me uma ia ta ton la to lungo le ala o pa nga ni telefoni pa mo mole ta o le mole pa si mo ni ta ua fo lo tanga i fa mana le lungo le ala fa ilo na o mat ku wa ma ngai ar ki lia mai ia ai soli vo ezato ia mo le sa me alo for ki smas ia le kurse lau ia fa pena ia rongo wa ma mo nga kurse lau e ka sa me le fama sing wa mangai o patamana tato ai la to lungo le ala fa tasilele ia anga et moto malawa ia tau nu nia nis foi wa tu dol fe amanga venga ma no nga lue ia le lava ka ko nga lue fe mai nga lue manu a o mai po o manolo ia fa ve dai manolo po ke nga lue po ia fa winga nge o e po le ale winga o le nga lue manu a o mai po ia o manolo ia la e penga nga si de po o le ka we na mo pa punga ni fa mu ia ni ta so fo longa ma si ile bayaso toe o i tu lao toe o le nepo tau sanga ya o li tia me uma ile lofa mananga leo taso mtai pa mtai a Christina tau vasa tai tela mo pa manasi mai io le alama kama o umare tapo ale la le triple ya pa mtai le li mo lo manasi pe na la nga vengo tu patas ya mo manasi o nai pa ia mo di ingalo tato tua lo patu Aaron Sila pa tu ya mai po man no falo pa tai uso Aaron Sila ni fo ngan venga o le so mai lato umalama lo maputa mai ilunga o le tato apia po linga malunga le YouTube channel wa tu no mau ya mis fo isi o tato no sa mo lo ya lo tenato muia tato mlang patas ma au lo fo le li ale tu la tasi au inatu ia le tato tala sao tato tala vai panua ngana perutani ole na kokio
Luitau mo le aso. Lama ole Kerisimas, the light of Christmas. Luka lona mata upu e lua, a olona foi upu e iwa. Whāu ta foi. Ua tū mai a te i lātou le a ngelu, a le ali. Ua pupula whaatali o li o mai foi, ia te i lātou le pupula o le ali. Ua matua fefe ai lava i lātou. O le malama lama o le Kerisimas, the light of Christmas. O le malama lama, se o mea tā ua o le Kerisimas. Fai mai le mori maua mātaio, Luka mai oane. O le malama lama o le atua, na taitaina mākoi mai sasai. O le malama lama o le atua, na wha malama lama ina petele emma. O le malama lama o le atua, na wha malama lama ina le fale o manu. E iai povi, mā moe, a o fafo, o leo mā moe. O le malama lama o le atua,
na whaamālama ina ai le lalolangi. Ua pupula atu fo i le mālama o le atua i le pōngisa, ai le i manu mālo i ai le pōngisa. O le Keresimasi, o se aso o le mālama pa ia o le atua. Ua pupula atu fo i le mālama i le pōliuri, e le i manu mālo i ai le pōliuri. Samoa e, ia susulu le mālama o le Keresimasi, i lau fai ngā mālo. Ia pupula le mālama o le Keresimasi, i lau e kālesia. Ia susulu le mālama o le atua, i lou nuu, lou a inga, o oe, o au, o i tātou uma. O le Keresimasi, o le mālama siri ese o le atua. Ua wha mālama ina ai e o i le pōngisa. O lou wola wha māualunga. O lou wola wha sausiri. Ma lou wola tau i masui. O pōngisa te telena. O loo fia wha mālama ina e le atua. I le nei fo i Keresimasi. Ai ape a se i e tadia ia i lou loto ma lou fatu. Le mālama pa ia o le atua. E te maua ai le loto maua lalo. E te maua ai le loto whaamangalo. E te maua ai le loto mama. E te maua ai foi le loto le lei. Samoa e, whaasusulu nei. Le mālama pa ia o le Keresimasi, i to tonu o lou loto. Ona e maua lea, o se Keresimasi, e tumu i le mālama whaalea nganga o le atua. Tātou te mālama ai, i o tātou wala uma. Manuia le Keresimasi, tātou te tālo. Le atua mamanai, whawhetai o lou mālama, o le mālama whaalea nganga. A susulu i o mātou loto, ona o mātou maua lea o le loto whaamangalo, le loto le lei, ma le loto e mama. Tātou ia ia mātou whiau mga ruenga o lene yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Āmene. In this update, victim impact statements are being read at the sentencing of the man who set a fatal fire at Wellington's Loafers Lodge, which killed 5 people. Dozens have filled the public gallery in the High Court in Wellington. Esarona Laulanga was found guilty of 5 counts of murder and another of arson after a 5-week trial earlier this year. A government mega ministry expects artificial intelligence to boost productivity, but says it could exacerbate unemployment. MB's long-term insights briefing forecast generative AI to increase productivity by 1.5% by 2035 and close to 3% by 2055. Here's senior political reporter Azaria Howe. The report also suggests high-skilled workers may face more disruption with the rollout of AI, reinforcing a need for upskilling the workforce. It says without support to reskill, there's a risk of long-term unemployment for those impacted. Whangarei District Councillors voted unanimously to oppose plans for a fast-track application for sand mining at Northland's Bream Bay. The proposal is on the government's fast-track approval list. It could see 8 million cubic metres of sand removed over 35 years by McCallum Brothers. The company claims it would have minimal environmental impact and create economic benefits. The Bream Bay Guardians Society opposes the plan because of environmental concerns. Spokesperson Mary Sinclair says the council's decision is heartening. The culmination of nearly a year of collecting evidence to be able to present a really good case to oppose the sand mining. Some unwelcome visitors are causing very unwelcome disruptions for Auckland boaties.
An inspection at Bayswater Marina last month identified dozens of vessels with multiple pests on the hull, including the Mediterranean fan worm. It's considered one of the most damaging marine pests. The owners must now wait until officials form a plan before they can move boats or clean them. And that's news. In sport, Devon Conway has a second test double century as the Black Caps continue to build their first innings against the West Indies. Although they are making some kind of a breakthrough, the West Indies that is. A short time ago, New Zealand 420 for the loss of 3. Kane Williamson out, caught behind Conway, and Ravindra are at the crease. Whitney Hanson's carrying on the family business, joining Dad, Sir Steve Hanson, as a national rugby coach. Whitney Hanson has been promoted to New Black Ferns head coach until the end of 2027. It's a massive help. My dad is an amazing supporter of who I am as a human being. I think regardless of what I was doing, and my whole family is like that, they're just so proud to see me be able to achieve some success and love what I do. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh. se ai au ora fa maka ese o ia sa pia e fa au mai ora ka komisia pa pasi le loko balo se ai au ora masa salo ma ora loko ora no e fa ai mai no ka malo risi masa pia sa mo lea ina ko pia
tala ne a uata o tole aula pe. Amu ia se io le o pia pia sa ngole ngole. Tamaiti pulu onge e whaapa whanga ofe. Pese ngā manu au mele sau o le vave au. Le aso soifua a Yesu, sei au mai so ufilemu. Ele solo alofa, ua whanute ai mea o ona. Le mai o mo o ngā wafa a sili tofono taola. Ne i tofi tofau, ai a ena le mau mau. Ta fia fai mo tapa au, pe a ta oto le au pe au. Ta tele, ta ta tuli, pe fafamu i lau pele. Vai talia oe, e faa telengese. Sewa malungi tele, e ulava ina masele. Musu ele masina, inane ifano ele ele. Tatele, tatatuli, pe fafamu i lau pele. Vai talia oe, e faa telengese. Sewa malungi tele, e ulava ina masele. Musu ele masina, inane ifano ele ele. Musu ele masina, inane ifano Ia o pes te senga lava o le Keresimasi ia o e paua ni o le taimi e whaaponga ni maro le tāsa o suno. A ngai atu le ingo le tausanga, whaamnia le aso Keresimasi. Ia atu po le tausanga fōu, a ngalo atu po i leo musika pe ona pe special spili o le Keresimasi. Ia tantono o lo mrian maro le tāsa o suno nei vai ngā le AOAULI. Le asparari le sule iwa te semalu o lo lima, ma lo le whaaponga mai ma ota malawa. Pea lava o maputa mai ai. Ia mataliaina lo whatau vai o tau mōta malawa, tono lo sāwha whingaruenga o hatu no e mamao. Ia, meswe onisi o hatu no o Pasifika, pe o si o tātou tono i Samoa na roa, mo mai pēr tau tua le radio Samoa, sud lima iwa tōru a mo, toi whata lofa, toi le ngā whaanoano, tā lofa lama. Ia, le o le taimi o le ua, tā pena mai fo le sā, o le sunga ia au kuso fia lei, ia pe on sila fia i fo le tau toa le Enterprise Motor Group, se i fai se tala o ngat fo le pai unga le vaiaso, ia le ngang whaanoano, whatalo vātua i lau sunga au kuso fia lei,
e o mālo ngā lue, tau fiafi lava le netau sang, ia lo fai lava o tau whiwa lo whilima o tau tuaina le maro le tātou no, ia mese lātou lo papenana i atu, pia maua ni o lātou sa, ia whiwa ia isa mālo lo, patara patu le ngang whanolo kuso. Ia, mālo le, tawatai, mālo hori supo maua lau whionga taito, ia, patai mon mātou wawanoa ne fui, i tūlao le aso, ia, talo patu fo ile a ponga mau se tātou watunu o mwhai o na awa mai ta whaasala launga le nei tūlao le aso ia, i ona tūlanga whaalupe ia ia tātou nonga o lo manuia me uma le alofa male anga leo se tātou tapa au sili ia, wa fo ile nei fo i vai tami o lo tātou tātou latarata fo i whai unga tau sanga ia, fo i whai ni atu mo le Christmasi mo ale taviaina al pepe po ia malole soi fo mau ia langona le tas tatau fai fa mano lava mano nga lue le fango fe foi ia le usu le tai au ia masura nga es fo i weekend ia tau tua ina le mano le tanga to lu ia fa tai le li o lo morto soi fo la le ia samato mano si tau tua tuai ia ma le mano le tunu ia mas fo fa tal noina tanto falta avane ministro business i le tautua de radio Samoa e pa mano la manga lue le tautua de enterprise model group ia ale atolo to au pengan venga ia ai la fotuia se ta report foi ia pa ponga mano tanto to no le ngang pa no kuso ia pa Simon Mato wa no ia utulanga masani atonu hol nei po ia le wata to seanga ia tato Pati fo leo o le tulanga o le tātou pepe fo, tulanga o le Christmasi. Ia, o tulanga mātania a whapea o loo. Ia, i tulanga fo lele o e lungan marketing, tulanga whapea, ia, to via mauwhil se sā, ia, e mai se lawa nei vai tau. Ia, e tā ua le tā pena fo lele manau tilo mau, to e siaki le tā vale. Ia, po ngā whatia, ia tulanga fo lele o le Christmasi, tulanga whapea. Ia, pai ona su mai pe wala au mai foi i tūlanga masani. Ia, o lo tele mano no e tātou whaapitoa. Ia, vai foi ale le to telefoi le mano sio tātou atunu. Lo pai ona whaonga ina le tātou tautua. Ia, le ngata i le tūlanga foi lelo e pa ua tātou tāwale. Ia, e mai se foi le tūlanga o le tātou finance. Ia, e le tasile i tūlanga ua maua le tari. Ia, pe lia le tātou tarusanga ia pe fu ni se tulanga fa le ia ono le o winga le se tali nga fo le tātou finance ia lava masani o telem pa ua tātou tavale ia a fa pe fo ile mo se ava no te su matala mai au ia lo ia tātou website na o le enterprise card .co.nz o lo mo mai tātou tavale ia iso se tulanga lo pai fo na fa mai o mai lo finance i lunga tātou website ia o ne whaafai ngō fia po lele pe a whapea leo mō po se tūlanga whaina suma iai ia a whapea po mō lewa noi suma iai ia o loo mātou ngā luat manisi wa tamane i le sunga le ripule ia Terry Coon ia tamā po ia tau o papo ia e whai ona whakal no po inisi o tūlanga ia wa lava le sosoani atu po i le sa i lingo se sa ia ma tulanga masani ia o le tātou promotion a ia o lo ia tātou tāwali a ma tātou le awhetala na i tolu awhetala o lo o mawhai o na maua i lunga o tātou tāwali ia tele au nei tangata fo i o le malu se tātou atunu ia o lo o pao ngā tūlanga fo lele o no le wa tātou o le season e mana o mirse le moni dama le ngata i whaalawe lawe ia o fuanga fo ia ainga tātou ainga ia pe i whai le vai tau leo le Christmasi ma tau sanga fo ia pe o le tūlanga na o lo to tele se tātou tino ia ele ngata ina mō tā wale ia e mau fo i sina tele ia wafo o tā pena atu mō e tātou asofia ia ai o se mātou li poti atu le na o tūlanga tātou address i o tūlanga masani o le 5 anga i le 5 tolu i nei Grey South Road ia i nei Manukau ia e lua tātou iat o lo i C2 o lo i ai tātou packet cars ia nei amata mai tātou vale le 5 a feiva se lau i valima ia
ia ma le si tuolo tele ata tu tava lono inga ma fai ona maua so sa e fua i lau paketi le ngata ina tau ngau fiele pe meni a mata tu le fast food tala i le vai aso ia e ngā fatia fu i le fu na e ia lava il faso ia fai fu i ona fatino ni so fuanga ia lava o le paketi ina o lau fiele ni ia o taito ia lau leo tatu lata Krismasi ia manuia fo ia fai ba lo filima fo ia lo fianga i malau fionga ai lava o puino si o tatu watunu ai le pa fo mau fo si o tatu watunu ia lo fangia le pasau net fo i tu langa le weekend ia tatu to e feilo i se mala mo i le lo fa maleanga le tua ia fa tai tatu le tio mo o le mato wa no fai pe ia mai se fo i le tau pitola au i fa la ulo ina fo i se tau tua vai ia fai nei tala i le nganga o le fa alo ia fa tai mo le mato wa no mo le papaloma fa tai lau sunga Augusto Firlei fa tai ta pena o le sta pesili fa longo ma le to le wa manino me umar fa pon ma ta to no ia me soleanga ia fo i ele fa un ne ta sanga mas pia ia me so le fa nga solo to promotion fo i ia mo fo sin selene pe ona e fonga ina fo i ia so so le ta to ainga ia pa pela me fa tau ia so sa i le Enterprise Motor Group ia am real tau sanga ia na wa fa ponga le lava tanoa ia Augusto o tala no tua alu sa o iluma pingo fia fo ia la tolo pa penansa idea so so ni mo mal ta to no ia anga le fo fuanga alo mal company fo i lo to ngalo ia mese na yo to wainga ia file mo le sa ngale mo se Krismasi file mo la auto opengan venga ia uso ma o va fin fo ngano lu ai ia mese tau sa po manuia la tanto pelo ai pe i taimi mo ai fo ia no ia fa sa lo fo le tau to le Enterprise Motor Group mo le taimi nei lo fa tele atu ko so pe le pa tu ma no falo ia mese fo i la auto pengan venga ia ai paso fo ia lo fa tu ko so ia lo fa fo ia manuia fo i le pasau na tu Krismasi ma tau sa fo la fionga ma fa tu ma no falo ia ai ia paso fo ia ko so ia manuia ia to ngon nei aso so fo ia so fo el lelo tal no sa la va le songa ia ko so fiel e al oro o fa o iva fitu o duon fa o le oro o fa o iva fitu o duon fa ko kasia ngo po ur penkana ilano oro o fa o iva fitu o duon fa por o iva lua fitu ono o le o iva lua fitu ono o anga ia tu le mo le ala to ina ile limono fitu crazy problem manukau por le lima fitu crazy problem manukau mo le la mara tau tu ale Enterprise Motor Group i manukau city tavi tu mai le wa lua su lua merute ua te aile tu lai tasi ile tau tu ale Radio Samoa su lima e ba tolu a mo por camera oli ma pomua ya le su tu langa po taito se also fa sala fai ban tolenga ya se umanu por tolenga pomua ya ono tu ngia po so la po ya nge sai po o luma fa o ina lana tau tu e per masani ai i AOAULI o aso tasi ai tanton lo manu ia manu tato no pa taile lo fo le mo ne taimi tato te ma putai ia o ta pena po i ma tau tu atu lo pa tau ba lo to pa ia mo lo to manu ia pe la mo pa manatu pe o lungo ala pe la va nga ia na pa manatu ana ina la mo me ano fa le i pe ono ta ua o le poto ma ta mai po ai fo e ma fo tonu ai e re taimi over fia o alu la ko la lungo por cambio over fia ai ngalo ai nisi mele le don pa tonu ai mai se le a le napo tupu man pe fea tupu man para lambe ona wanu le ato over fia le level fia ya vodele pai mango foi lalo ma po file mu le lo fo le ya mese o mano le lo pa tonu wina ia por clame o mse o ainga tato umalama a tolo tato tono Pela ba ma putai fe o no pia I foi Samoa lua la Pasifiko atu no mama netu tar tonu e long sia lava I tato
manuia mai lo tātou atua, ai mai se tātou te aungangi, ia ma tātou wala au e alofa mai, ia moa pēra tātou manosi, tātou te au nai, mo ia malon pēn ngano, pa mnia le li, o ia lama e tau tai lo tātou sa, ina ia tau nuu mnia le aso turi mitai, le aso on soi fua mai ai le pepe o ke Krismas. O ne ngalo le o tātou se e pe on pa pe pa tonu wina a tonu o se taimi o le aso fua, o le aso fua ia po se taimi o le nava aso ia o la pa tonu wina le se e pe ona ia i fua fo i pe on tu ua e se taimi o le nei aso ia o le pa tonu wina se programe o le vas for tātou se e pe on si fia malo tātou tunu tu langa saba pe na o na ngai mai ai. Ia e tatonu, ia e manuia lama fuafuanga o le nei aso i le hanga le lei mai o lo tātou tua. Io e, awane i ngalo me kaung pai, pa mua me kaung mua. Ai o le alu le akoa, i o ngalo ale o me le lei kaunga mua. Ia le ua mai si ufa mua fai mounu, i o na tupu ai leo le whangitunga, fai mai loa, a fai wa e mafatia o le na, fai ngaritia maa. Apoli tu lai tasi, ea tato se atu le porfame a reto le ola. Elena la pale popa, apoli tu lai tasi. Tauma fai ia toe suia, aua e te tuio tina, ase mai ile tia maa, fo o sa umori mana o, e te sano, ono fa atasi moso sao, rio, ano fa ana ave mamao. Fola tu ya fia pa imai, mama na o, ma fia fa alongo mai. Sauno ai tu si mai lo lima, pe a e fianu ile masina. Sau malo no totaliton, o mato fo i ole au fa aton. Te mo ma e no fo mai, ai le sa we fa masani.
over Samoa. Waule ne yokas futialu. Awal suya lingila wale kio. I ever mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vivela a. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing his healing, protection, and strength. And they're saying about, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file e mu. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafa mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whātunanga ino por kalame teitasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whātawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua I mai lona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se I leso se fulu maleivo te sema le porokalame o le maa lua le tae ao. Ona nei tau vanga o langolorina ele o dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe bala au le 255 255 mo le Shine Dental. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. O fifia le aso I whawhiloa I tātou tunu e mai se I lātou umalawa ma paanga o tātou porkalame o le areta leola ma whai o na fiso tai mai le nei aso whamanuia le tua I whiau mga luenga. O le salamo e tōru sfulfitu al whai upu e luas fululima e whapea ua outoe ina unei sa utau lea lea o te leiloa se tangata miotonu ua lafo ina po ana whanau ua aisi I lātou mai ke le iloa o aisi la na whanau tangata miotonu lea. A le upu mo oi laso le nei aua e te aisi. E loa kasi lea mea e tā ua te lea. Tasi le nei o alafua ia te au pe awa ai le soifuanga o Yesu. Ke lea ngau wawa ai e le isi teimi ke wa ai ai e aisi Yesu. E le o se tangata aisi o ia. Wha maunianga lea le tala le whenga ngatu ai
o ke le iwa ai se whanau tangata mi o tonu o aisi. A tonu e ke whape mai, a lenga aisi Yesu le whawhine sa Maria i se vai. Ioi, a ke lone mafu anga na whai Yesu, mea ngā pise me whole o se au wala, na whai Yesu, ma whao ngā Yesu, e approach ai le whawhinge sa Maria, man koe ai le tala e le sa i le vaunu i sa Maria mai utaia e le whea veingi mea. Ai o le aisi Yesu le vai, whaatonga Yesu le vai, o le awalanga whai, inga ia mau ai le se tala noanga ma le whawhine. Ai o le meo Yesu, se asea ngai vai, i langa ministry, e aisi Yesu, na te le i whaai loa ina fo i tangata, ni ona mana onga, mea tā ua ngā ia Yesu. Ai me mongi o Yesu o tangata pe o ema ma o i o le tua ai o i o tangata o me mongi ana ia i ona mana onga awa ai e le taimi fai mai o le tali o tangata ele ai se me moi ai o i le kai le ministry su ke longa nga moi le ala pe nga moi la lola au ke mi malonga so ai e ke le ai ia Yesu o fai i tangata please vai se me si o ka moi ai se vai se fat kalma longa ele fa ai loi nei tangata ia ona mana onga ma o le standard le na ia ke o foi o te fia lava e fai ma to foi e kalesia ile ko inga awala nga o le mea o le aua le aisi e tele taimi o te whamanatu matu e kalesia le foi e whamaunia e tangata o matulot o te fai so ai a te ilatou aua e ke aisi ia kau mamao i tātou ma le mea leo le aisi ai se me ke mga oai ta talo i le tua wailo o le tua o luta maa i le langi e le aise me ke re whai aku luka maa e ngā lue mai luta maa ngā lue i te ngata e le lei sauru ka ngaka mai e se me ke mga oai pe fua i mai se mea ngai lolo whapea kwa ka whamole mole e sau o le aisi e se asea eva ain i le soifua o Yesu o se soifua ngā aisi ai o se soifua whaalango lango i lona tama o le lang ai foi se tatu project te fai so foi makolo ai se ka ko project te fai ka ko ke le ai silava sa e foi le se makolo ke tele sa fai ole fata wino no fo le falsa e fai singa tangata la ka le ongos fulule ia le tau no fo falsa nga au mai na tai fatu betok pe am le tolu masin fai mai fai tala le sanga tai tia ai me le fai ka ko kusi ai se ave nga e ka ko kam fa na ia foi aku fo le ai ka ko ping pinginga la veta tau le ngai kau ngai fo ia le umiang fai ai sau mia fo ile tu awala ia fa umai le tolu masina ia le tau no fo matu malanga fo ini sila le si matu malanga le lua fe lua sfu o la tala o malanga la fenga luenga ele o se malanga su etupe o le malanga e o tafa o le break up la fenga luenga ina o matu wo fo o le tala fo isa fai matu o fenga luenga au lava nge aisi se fai fe au peke aisi se kankangi sila se mea yo mako aku e foi lai falsa fai mato por kalamena o tuine o le tele nei au na mato o ila tu falsa e fe siri mai lava ya te mato mai basta e se mana onga fa pitong ko malanga mai fa le ai e le se mako manga onga o mako malanga nge o le tafaunga e o mai e mato e relax ia ua i u ngaluenga o le tausanga so o le au ku ma foi nut fa pena i loko manga ele i aisi Yesu ai nga fa ilo Yesu nga mga au ilo na tama e foi le telo isi e kale sia mai foi por putonga ia mai se foi tanga te kerisian o akele nga fa ngale sua fo Yesu e fai e kusi aisi wa vai mele ia sau se kusi kele ia male fa alo mai ia ai uma fonga sangi mai lalo ai sau e markala kuspa ia foi le fa pe mai e sidi le manuia o le fo ngai lo le kalia e fa nga i tala tu spai ko sau i male swafo Yesu a le anga au ku a to le mea o le ais ai mo oi le asul ngai ia fa ai kiki le ais le ngai ke le iwa ai ia Yesu o aisi solo Yesu e o fa tasi male tala le fenga tuali tu se salam o ke le iwa ais tanga ta mi tonu malana fa nau o aisi fa te taule kanga ka mi kom o le fa na o le tua a wa ele o ska ko wa mi kom o le ami tonu o ka ko li fa o Yesu o ta fa na ina ita to o fa na ala ami tonu fa na o le tua a o ina ma to fa kiki ma to le ngai me o le isi o mai fo i vai tau fa i o kausanga e makua mu musa sai ai le tele o le isi a ia ve ma to se fa na ia te oe ma to te fa lango ia te oe Fafita Yesu. Amen.
mātou lima ia oe o te tau o oe toa tasi mātou te ifo atu ai matau e pa ia oe Yesu to
E mamalu e paia e sili sili o Yesu. Se vong mani aleluia worship te mai o tau. Amai atu ele tātou por kame a reto leola. Ni lama por kame lo te pena ina e pasta la pa ele kopa. Vele pa maroma pa aptai la sunga pa i au. Pena ina nei por kame. Ya, i leva yaso le masina ya mesfola pa i uni tau sanga. Marota pena. Marosa uni ya mesole. Tala i atu ngalo le lia le tala le Yesu Kiristo tato fia talia le taua ma le loloto ana fiong pa ia tapsa inai loto soifua ma lo tato wola pa le nganga nia le i lau sunga pasta la paele kopa ma le pertua ma no fualo e mese le kani sia pa ia le tua o lo o lua ngalo no ai swapong nei por clame ia peanga ia tu leva yaso ia pa mo lava ia noa ia mai se o tulanga lava pena ona fatonu inai por clame ale Radio Samoa. Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. So 5 minuti ona tahana le tulai lua una tato tala i vai whanua pa talapatu ia Christina Tanbasa ma no lava ano le mai i oe manaia mangaia kau i merpone mo paisi mapanpana ia le manaia matou malu manaia ia toro nei talapati ia ron sila ia ano la manga lue ai pu amel pa kau ia le na tui masa e sene noa a vite ia male ainga malo la pa tasi mai ia tui masa male ainga pe por sunga le fa penga ia po fa nganga pa tu ia ifo leota male e kane sia manu kane sia pa po tonga ke sana mrik Samoa pa po wina ra noi ma no lava sunga pa penga pa tai mo pa mianga mnia po le Christmasi male tau sang fo si loa kane sia me sala to si to e kane sia pa po wina e pa ka sa i ra noi lo tele atu talabati a Fatima Lome Tabita Hazeltake here ia pamnia le li ma no la ma mai ma lo tato no ia tato lo mnia pa nga solo mnia por clame al mano tato no ton vai sai mi wa talato tato leina tal no mai no wing monio Christmas ia mese o ta penanga pe po te anga ia tu iai ina fa ingo tau sanga ia pe sau fa ila vai au kilane ia o sau fa ia au kilangi ia o kwa manga ia sau ngode mo ia tu lang fa pena no tai pa mana tu lava malo tato no pe la mon fa ia tu e tu langa e tupu mai fa lave onisi o tu langa e lu tau bina i tato pe la mon fa mana tu pe ia fa lava tupu mai sini Australia ia stulanga pa no noa tato de langono umale pa no noa ia mtulanga wo ia fo ina ina tangata pe la mtulanga pe len Samoa lengangan ia ai tu sa tato ile lofa o le tua ia pa mai se pe le nganga o le li ia me se fo le na ua sa le mu mai fo sta male na tampai ia e pu el ka lenga sole mo ka ki on ko pa mo loto la va va ya tu ya la sa loko pe ongi e lo ntangata le va ya ka le fa lungo nga pu fa ka nga ya o ma na ya po i ia le pa mo si nei ta ma na lua avelo na ola ia tu langa o ia sa nga le mo mai tele so fo sa nga le mo mai ia mai ele sa le ya ta ele o ta wa ya ian tupe ai pa petai appreciate it po le nga ia le lofa tu la o tangata la ko kolu milionga me la wo ia ia mas po se ta se opilionea la nga o po se kasi po io ku pekele la fi o le si pilionga nga pa ani mai ai i longa lofa ke ngai kama ia ka ka ku po ya walu ai ofolo no la sui merito tele o tangata saunga le mo mai ya we fa sa ina mai lona tani ya la wa walu ngai ya pe umairon so i fo ai en panto e a tu mai nei ni tangata wa ma so i fo ya pela mata to te ya me lo ya tu sa lava ya al patamalo tato ya tu poi fa lambe to tu nga wa o whakelinga i luma maranga o i lungo apia poringa o mkwa kelea
Tau tu ngā mea o telefoni mai se o masini lai po i o wha o ngā tātou. Lai po i e mālamai po i a tō wālong whānau. Tala noe nei o tō mātua tū langa wai. E sa o ale tu lo po i a nei o tātou ta māmanai tina ia sa e waku sa e umai. Ia e vai e whaingo whiale vai e tasi ale langona lai ei. Leo vai atu ia o le 10 milionga mele o iai. Pe mei e tap. Ia ngāre ei. O le si tūranga matau tia. O lau ako. E mga ki pēa lau. E umana o tālai le vai aso len tēnei. Au ka ngoko. E ka ngoko lau ape wōringa sori. He mga o ki ora. Ka kārenga sau e mai e ke ora kāra nea. E po i le tala nengo whaia koe ei. Ngō upa ai ia o e lai le lisi. O kupe ia. Lau a mele maka o kupe. Ia lau e lo ngoio. Lau vai nai mo muaro ngo. Ai le lalo ka ngoi e te po le request le ia Robert po le o e vai bako ka ngakane. Ia e te le lau Facebook. Ka kara ngai ke ro mele kupe. O lau ako papea. So le sa le ka o maleanga o fautua. Ia ma ko alano fo i mo tātou uma. Au lau ako lau Facebook a whemaka taitou. Mako vai le ke le whakaris 10 milionga rawa i ei maro o lai ka pi o lau kupe. A reo mako mai whai mai. A reo mako mai mako kupe. A re pārangi le maka ngia. Wala po iani liur technology le wa i le kaimingei. E hau penga whainangi. Penga li liu e penga saurukanga kai o fōringa. Saurukanga kai lo leo kulonga penga. Mea ngau pātu ai e mata ala tātou. Hau mai. Mea kangolo e lau kamanga mai kalangolo i. E ngalo le mai lau lionga pe fie milionga ngai. E mai wha upunga. Mako pa ila i rungo. Peo ke aka e po. Ufa kuteli i. Ia whapaulo aku au lo whangi kau pa se. Kau pa leanga awangi i mau ngisi o mātou tangata. Ko ako ana ukara ku sa ole va se. Pa pia meo tonu sis. Ai ko ako tano sa ole li i waisi na fie le tua meo. Awane i pangati ai nisi o uso au ona. Uso mtua pa pino ta mamti na. Mai sona i alon whanau ni tangata kau pa mandea. Ia ko langa ngai ai mese apo ari taimi ne uwhengo whianga ai fōro koi kamanga ia si ako lo ko umoi kamanga umoko i mā ngai ia tai mā reko lo sio lo le nese ia lo pātu muria po i masi ia tulanga wa pe nai mata lai tātou ia ke ia ko apaka aku o le lau milionga ngasa le pek ia ai ko ngā umpenga pa sa mo mai ia ka ko palangi ngā peo ia mahati he peka ke aka e peka papea. Ngō wa airongo. Ore mo kua isi a lau pōri e kamanga. Ngō wa airongo. Nei le lisi. Leo mako mai mako kupe. Ai koe a lau kupe. Koe a lau kupe le a mai. Sorry. E maka ukia. Ata o
Alova Samoa Waule ne yo kasu tialu Awale suia lingila waule kio Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela Talofato tatou talafone o mwhai ona tu whaatasia e lau Radio Samoa a walo whaafunga angale ni tu lao le aso. Ua whaamaonia ma ua ioe leo leo lo latou sasi a oso latou se na alai ona le talia o se talo sanga na tu inata mo le whaongai no le helikopa mo lawe inga po le rescue helicopter mo le lawe ina o se teine titi se fulu tolu tau sanga le matua na le mawhai ona toianga i mai lalo mai lunga o se papa i le matawhanga o Hahei Beach i Coromandel o le nei mata upunalia i mai i se taimila amatanga le nei tau sanga e whaapea na fua le leta lia po le te e nai e leo leo o le talo sanga mo le fiso soani ala le whaonga ai o le helikopa
ona o le manatu leo ua maliu le tini titi. Whamawina reporti ma le le teo whawa maloa New Zealand. I tūlanga le whaalavelave na afia le talavau sutolu tau sanga masiana wha au tama, au iai I lunga le papa. Ma o lea na moli mawina lava le pau ma afia lana wo ma mali watu ai lava. E whaapea e whaisi na umi, ma tele o taimi na tau mawhai atu ai sui o vaenga tinei mu o whaalavelave tutupu whafuasei. Po le Fire and Emergency in New Zealand, mo lea helikopa I le au nanga leo. Mo le wha moe e vavio na wha atino e la tonga luenga la veai, mo lea teni titi, peitai, na te ena la vei leo tau mawhainga. Wha matalai reporti na afua le talia foi o lea tau sanga, ona ua wha ilo atu leo tu langa o le tau mo le tau ngata o le whaonga ai o lea au wala ofiso swani. E o lua ma le sao o alato ilonga ma wha atinonga le nei mata upu. Ma ona o le tūlai mai o le whaafita AOAULI, o le na tamawhai atu ai loa le Fire and Emergency New Zealand, le vaenga o le ropes team, e anga I atu I le tāwale. Ma e whaitau I tūla whaato atau nuu atu I lato I Hamilton, ma ua e tau nuu atu ua lewa le pō. Whaato a la vea I mai lava lea talavou, wanga I le tūlu o pō maao. I leo o mai ai o whaamaumonga ma whaamtalanga ua fisiling iai foi po a whaalavilave tilo I ai le au nanga e ave iai lo lato whaamamafa a o a foi whaalavilave e le ave iai le whaamumua ma le fisiling iai o tūlanga o le tau I le whaonga I nai o le waalele la veai e tatau o na whaonga I taimi ua mo o mi ai se fiso swani. Ua amata whaasolo nei se sa ilinga tele malo le malo I nisi o tangata ua whaia ngai o ingo le tawhana I nai o ni tangata se to olua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whatala whātu I lau whaafunga anga le nei tū lao le aso, e lo mai o tātou telefone o mwhaina tū whātasia, e lau Radio Samoa. Na whātea I ele to o tele I whaitu e la tāne I rotorua, le tūla I mai se whaalavelave matautia, ina o wheto aini ta avale se lua, o le isi o ia ta avale o lona I tu ainga le minivan. Whamawina le tupu tonu lava o lea la vea I Lake Rotoma, ma e whaapea po le tātono le itu lai se fulu le po le aso tofi o le vai aso nei, na tupu ai le nei whaalavelave. E o atu le toa se fulu ma le lua, tangata na afia I le nei la vea, ma na maua le avatu ai le whale mai le tele o whaitu o North Island. Tau e reporti ma le leiti o whaava maloa New Zealand, na tali atu sui o le Fire and Emergency Services mai Rotoma, ma nisi o sui mai kawerau e wheso soania tu le ngā luenga ai mese o sui o St. John. Ma ua e ono ta avale whale mai po ambulances ma le lua o helikopa ma se vaenga o wheso soani mua Rapid Response Unit o le toa lua o sui whaatontono o lungo au wala tele whaapea sui o tangata lango I le ngā luenga po le Incident Support Unit. E ui na afia tangata I le lavea tele le nei, a o le tu na whaafitai ai sui o whaalavelave tutupu whafua sei. O le le ai o se tasina o se tūlanga o le le mawhai o na au mai fafo, e na sao uma mai I lato I fafo, ma avatu ai loa I whal mai. Ma o le tasi o tangata na afia na iai se tūlanga tinga ina, ma na avatu ai I le helikopa I na ia whaanati nasi o na tuatu o ia I le whale mai I Waikato, a o le ise whaapea e onga o na manuanga, na avatu I le isi helikopanga I akutu I le mautanga se ngase I tauranga. O le isi to aiva o tangata na afie whamawina e manua miti. O le toa fito I lātou nei na avatu I le whale mai Rotorua Hospital, a le toa lua na avatu I Whakatane Hospital, ma le toa tasi le I awha ina tele I le lavea na tuatu I Rotorua Hospital mo I loilonga. Nisi talo le asfarelio le nei vai aso na tu ina atu waile I unga al whaamsinonga maulunga. E tusa ma le mata upua le lio Esarona David Lolonga, 5 tausanga le soifua. Ma o lewa maua o le unga, o le asolo atoa Esarona I le whale pui, ma le aia inga I 2 tausanga wha ato a anga waa o ia, po le ai foi, mo se ava noi le palola, po le life imprisonment with a minimum non-parole period of 22 years. O le nei whai unga wāfua mai lea ina wa whaamania o na mōlianga o le whasio te tangata ma le loto iai, po le murder. E peo na ia whasio ti ai o ni tangata se toa 5, e ala I lona sunuina ma lona loto iai, o le whale tali malo o ta ua o le Loafers Lodge, a o iai I lātou nei I le nofanga
i le masino me o le tausanga lua o lua tolu. E lima vai aso na whaasolo ai loilonga o le nei mata upu ma o le masino se tema o le tausanga nei. Lea na whaamaoni ai mōlianga e Sarona David Lolonga. O le lima o mōlianga o le whasio tangata ma le loto iai, ma le tasi o mōlianga o le sunuina o se fale ma le loto iai. Po le vahenga o ta uilinga ngana Peritania, guilty of 5 counts of murder and 1 count of arson. I talaanga le nei mata upu, le fina wina e le loi o lo tu lai mo le o mo le nei. Na ia tu lai ma fola sia i lumo le whaamsinonga o le alio e Sarona David Lolonga e iaia afianga o le soifua maloloi no lo na mawhau. Ai ua whaailo le whaamsino po le Crown na nafa ma le mata upu. I whaamaumaunga ma mōli mau ese o whaamauina na whaia lava ma le mauti noa ngai o inga e Sarona. Mana ia iloa lava se o lana whaatinonga ua ia whaia. Wa atili ai o na mautu le whaai unga a le whaamsino. Ono o talaanga le nei ali i taimi ua tuanai. Le tele o mata upu a awhia ai e pei o na iai le silia ma le 5 mata upu o whaamaoni ai le tangata. Ma mata upu e awhia ilo na tau mawhai e whao o le oti. I le atali o se tamai tai sao lano nofo whaapo uli i le tausanga lua awhia ma le iwa. Ma lona tau mawhai fo e susunu o se fale ma le loto iai i le tausanga tasi iwa ono. Ta oi reporti le tolo malaulawina ai o talaanga o le nei ali. Na whaamawina ai, o le tolu vai aso ai le itupu le whaalavelave na ia sunuina ai le Loafers Lodge, na maua lo na sola ese mai le whale mai, mō tangata e awhianga o le soifua maloloina o le mawhauwhau. E ui ze whina wato le itu te e tu sai ma awhianga o lo whiangai ma Sarona, e na manino lava le whai unga le whaamsino, na ia whailo, na malama le lei Sarona i ese ngo le lei ma le leanga, e peo na ia whirwhili ai lava e whao o le oti, i e ua mali liu. O Sarona David Lolonga o se li Samoa, mai tu sai ma reporti ma le leti o whaavamalo New Zealand, na soifua mai o ia i Wellingtone, ma na iai fo i le taimi na o mauai o ia i Samoa, a o le toi fo i mai i New Zealand nei. Mai tala i talonga e to aloni alo o Samoa mai mangere, o tangata ta alo na whai maawe fu o whai tu o Aukilani i Saute, a olo lato whaasino manga Pasifika, i ta longo le Olimpeka, whaasino lea mo i lato i a ia awhianga tumma o le soifua, po le Special Olympics National Summer Games, na whaatau teia i Karaistete. O le nei ta alonga tele na molimawina i le silia ma le to awhe lua se lau tangata, ta alo ma le whaase fululua o Kalapu, na tausinio i le se fulu o taalonga na whaatino i le nei taalonga tele. O le li o Jared Lutu o se Samoa a o se tangata iai fo i ona sootanga i le Atukuki po le Cook Islands, e whea ngai ma se ngase o ta o le autism, ma o se o tele tausanga o awai i le nei taalonga. Whaalia le tele o le sa o Jared i le Mangere Club, whaatino ino tole ninga ma feso swani atu le to telo tangata ta alo. O lona feso swani le whaia ongar Kalapu ia Maria Lee. O se waainga wahatangi a mai ai le tu whaataitai o le nei alo le atu nuu. O Colleen sila whaia luasfu luatau sanga le matua ma o leana a mata awai mai lava o ia le totau sanga ta luai mor Kalapu o mangele. Whaalia le fia tele o le neita maitai a awai ta alonga e peo na ia ta alo ai mo le velo tau po le javelin o le tamo enga ma ta alonga le shot put. Whamanino e la ua nei le tau o anga nuu ma awa noe awai whaatasi ai so o se tangata i whaatasinga po le vaenga o ta o le cultural pride ma le inclusion. Le fianga fo i mo i la ua o le toa tele ai o tangata Pasifika e iaia a fianga tu maur soifua o lo awai i ia ta alonga. Tato telefona o tu whaatasi e lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga, whaaftai whaafunga mai, tō whaasoifua. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Ai tu lai mai leo ua suto mala minutu wa te ale tu lai lua wa pokora malo le atu no au nātou tātou tala I vai panua I lau lava ngana te penei ngare tamaitai ia leulua e le I tō whinga wha maro wha ptaisis mol ngā ruenga I le ne po I asos wha popo pia tani tu lai tolu ia ta tolu lava o lo mlian mano tātou tano pa ngā solo tātou program si ipa I po le tu lai wha patalwa ti ato mapa sepo wa tau pepo ia mareko lo nese mai lato umalama ma puta mai lunga le apia po linga lofa te le atu. O tele whawhita au I ua awhia I au kilani. Ona o le whisui I no le tau. Nganuenga te tele o whila waina. O te talai ava noa mo le whaale le ia atili o au kilani. Ua o le tai me tala noa ma whaanga I oi fufuanga. E mena o mia le pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale I whanua tala whiangai. Ia tauna lata I whale o loa. Whila ua inga lau tele, wha pēa whale whainga nuenga.